Munyishengero kazabwa rubanda akampulira Prose Mbabazi yagira ngo ikiri kutuma habaho ubutabanguko mu maka bwakanya no kushanga ngo abakazi ne baba batine kasente umushaho zabo kuroragira ngo buri mukazi wena arabasa kugura kasabundi no mwonyo nangwa na bice biragenderaho no mushije akagira ikintu cyange ciyakwataho ezintaro zimwe zituragira zirakora ki ziracendera ogu nagira ngo mukazo ina kasento mushaho ni cyangwa kwatanisa no mushija we umbyentunguka no kubangira umushija amba nenki mukaza makaganyu abashija bitu bakaguma barabashija omakagitu kandi tukashemererwa twena hamwe neco kureba ngo umushija karayimuke kare yaza kuronda kasente niwe nko mukazi hagire cyumwakora mwasitama hamweza mwatahamwe kasente mwayikirizana mwanyategereza akampulira yayongera yashaba abantu bona kwetantara kwejumbira umbururu bwo kubehererana amwe no kwebaganisa mu kabimwe haryebyo ebyongere kureta imbandama kuba obunda yesimbire okabona yatandika kujuma prosi buri gacimanyisa hine cinkolire mazima garonga abana bamawe kuroragira ngo tine cinkolire bobere batinda bobire no mwobire muregambire konka hatinda hurira bamwe baragamba byinji bari kushisha izina ryanje nangwa bamwe bababuzaga ngukonko ngo mukaza kozireke ngumbe himwe timuhinduraho abandi kubatarenda kuhinduraho agenshi amani gona baragata hari Prose bamwe ombakazi ababire bariho basima Honorable Prose akampulira Mbabazogu abo kubatekatekaho kandi hamwe no kubashomesa ebibina abendagira ngo itwe nkabacyara twatandike ebibina nkebi tukabitamo mweto tukabikunda kandi tukabikora no buteka turasa kutandikiraho abakasi twebeseho abani giswani yo munjo abani tikopo obani kantiko munju obani kubone kitabo cyo mwana obani kubona ka school fees nitwe nk'abakazi aho mushija aralemegwe natwe at least tugire ki twebeseho amisha na Prose akampulira Mbabazi yayongera ari kugira ngo ebibina ebyariyo natongozo mu byarebi nibyo kushajike zindi program za government nke ya parish development model okwatanisiza hamwe okurwanisa ubworo mu maka no kuretera ntunguka ya buri muntu tugira ati turuge habintu byo kutambuza abantu engendo ndingwa kuri hati yerizoba muraza ha district kubariho mwaza kuza kwakireza osente ekitumire mwareba hakiri mwine namba mpango no kugira ngo sente zikija ha parish kugira ngo sente zikija nkahe n'abataka zitungire nimwe muraza gukora ki habwo kuba buri mwaka buri parish eratunga miliyoni 100 Gasha kwa Jime Emmanuel abwatayari West muri Kabale.